yes reka masuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Ibendera TV kaze kuri mwese. Uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 16 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Reka nkubwire ko twinjiye makuru yaramutse muri iki gitondo n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ibintu byazikomeranye, ndakubwira yuko ingabo z'u Burundi zahuye n'uruva gusenya zikaba zakubitiwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe. Ibi turaza kubisobanura ku buryo burambuye, ndaza kandi kukubwira yuko muri Fizi, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano yikaze yongeye kuba hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye guhangana n'abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Congo. Turaza kunyarukira mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi turebere hamwe uko ibintu byifashe magingo yangaya. Ndakubwira ko urugamba rwongeye guhinduka ndetse imirongo y'urugamba yongeye kunyura impande zitandukanye muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano iravuza ubuhuha hagati ya Wazalendo so mutwe wa CMC n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Turaza kurebera hamwe aho yimirwano yongeye kuramukira mu gitondo cyo kuri uyu munsi, dore ko bivugwa ko amasasu yongeye kubyuka vuza ubuhuha mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'ibyo Human Rights Watch yamaze gushinja abarwanyi ba FARDC. Birabashinja ko bafata ku ngufu ndetse n'ibindi bikorwa byuje ubunyangamugayo bukeya. Human Rights Watch yamaze agutangaza ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ibi byose rero hamwe n'ibindi uraza kugenda umenya muri aya makuru tugiye kubisangira hano hamwe namwe. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kandi kugira ibihe byiza. Mwese bahaye ikaze ari nako mbibutsa gukora like, share na subscribe hano ku Ibendera TV. Ni wahageze ntuze kuhava utankoreye like, ni buri mushyashya kandi ntuze kwemera kugenda utankoreye subscribe. Ibintu bikora uraba ugize neza cyane. Reka rero nkubwire ko nitwa Mukaza, mukanya gato y'inyemerere ngaruke twanzikana aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone kuri mwese aho muherereye. Reka nkubwire ko twinjiye makuru yo muri iki gitondo na makuru agiye kwitsa ku rugamba ruramukiye mu bice bitandukanye, ariko kandi turagenda tunyura no hirya no hino turebe uko ibintu byifashe muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbanze mpe ikaze wo dukurikiye uherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda, uherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ndavuga Burundi, ndavuga Uganda, ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga Kenya, Tanzania na za Sudani yo hepfo. Mwese aho muherereye mbahaye ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihugu cy'Ubirigi, muri Canada, Ubuholandi, muri Australia n'ahandi, namwe mbahaye ikaze. Ingabo z'u Burundi zakubitiye kure zakubitiwe kure n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ni mu mirwano n'ubundi yongeye kubera mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imirwano ikomeye ikaba yabereye mu Minembwe. Ingabo z'u Burundi zikomeje gukubitirwa mu gace ka Minembwe, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imirwano yongeye kubera muri bice igahuza abarwanyi bo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa 23. Amakuru avuga ko muri teritwari ya Fizi imirwano yongeye kubera muri ibi
bice. Amakuru akavuga kandi ko akagana ku masaha y'isa 11 z'igitondo imirwano yongeye kubura. Imirwano kandi ikaba yari yanongeye kubera muri ibice ku munsi w'ejo. Imirwano rero bikaba bivuga yuko aribwo yatangiye, imirwano ikiriza umunsi wose kugezana n'ubu rero. Aha ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana aha muri bice ahitwa Baruta, ni umusozi wari usanzwe uriho ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Amakuru avuga ko mu masaa 2 z'igitondo cyo ku munsi w'ejo imirwano yari imaze kugera mu gace ka Rwitsankuku iza gufata indi ntera ubwo ingabo za FARDC zari zifatanyije n'abarundi urugamba zitabazaga drone z'intambara, maze abarwanyi b'intare za Sarambwe batangira guhanura izi drone ku bwinshi mu masaha y'isa 4 zo ku manywa. Ni ku munsi w'ejo ndi kubabwira, ubwo ntabwo twagera kuri uyu munsi. Amakuru avuga ko twirwanaho yaje gusubiza inyuma izingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na Wazalendo zihita zisubira inyuma. Hanyuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo rero bahita bigarurira agace ka Baruta. Iyi Baruta ikaba ari umusozi muremure cyane ku buryo uri hejuru yawo uba ureba neza Minembwe yose mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi nyuma yo gutsindwa zahise zihungira mu ishyamba rya Pozero, akaba ari mu bice bya Pozero mu ishyamba yitwa Zero. Amasoko yacu kandi aravuga ko mu masaha y'isa 5 imirwano yabaye nk'icogora, ariko mu masaha 10 z'umugoroba yongera kubura. Hanyuma rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi nabwo imirwano ikaba yongeye kubura. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na FARDC na Wazalendo bakaba n'ubundi bongeye kugaruka kugaba ibitero kuri abarwanyi batwirwaneho, ariko amakuru akavuga ko n'ubundi bongeye guhabwa isomo rikomeye cyane. Amakuru aravuga kandi ko twirwaneho yashoboye kurasa imwe muri drone ebyiri ziriwe zigaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Izi drone bikavugwa ko ngo zagurutswaga zirimo kugurukirizwa mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma rero ngo zikaza gutera ibisasu aha muri ibice bya Minembwe. Amakuru aravuga kandi ko ingabo z'u Burundi zambuwe ibirindiro bigera kuri 5 birimo ibyahitwa Akubu Muzungu, hitwa kuri Beruta, ni kuri Baruta n'ahandi hatandukanye. Kugeza ubu ngubu ndakubwira yuko n'ubundi imirwano irimo kubera mu marembo y'agace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Fizi kazwi nka Pozero. Amakuru kandi akavuga yuko imirwano yageze ahangaha ngo isa niyicaye, hanyuma urugamba ruba urugamba mu masaha y'ijoro cyane. Ahangaha ngo habereye urugamba rukomeye kubera yuko gumvikanye intwaro ziremereye cyane n'imizindaro ikomeye cyane. Bamwe rero bakaba batangiye kuvuga yuko aka gace ka Pozero nako kaba kabaye tombe kakigarurirwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, nubwo kugeza ubu ngubu ku ruhande rwabo bo nta kintu baratangaza. Mu gihe kandi aka gace kaba gafashwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abazi kariya karere bemeza ko twirwanaho na Alliance Fleuve Congo 23 basanzwe bafatanya urugamba, baba bafunguriwe amarembo yo kwerekeza mu mujyi wa Baraka. Ni umujyi wa gatatu munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ahangaha kandi yaravuga ko aha muri Baraka batangiye kumva amasasu, n'ubundi akaba ari amasasu akomeje kumvikana hagati y'izi mande zombi zikomeje guhangana amuroro rugamba. Reka kandi tukiraha muri Kivu y'Amajyepfo mbwire ko muri Fizi imirwano ikaze hagati ya Alliance Fleuve Congo
Kongo ma 23 yongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru ni muri bice bya Pozero. Akaba rero amakuru aturuka ngavuga ko habaye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na Alliance Fleuve Congo ma 23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe ya Wazalendo. Iyi mirwano yabereye ahitwa Pozero, ikaba ari imirwano ibivugwa Kongo irimo gukoreshwamo ibikoresho biremereye cyane. Aha akaba ari muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, nkuko bitangazwa n'inzego z'ubuyobozi n'abahaturiye batandukanye, ariko kandi nabo muri societe civile bo muri ako gace baravuga ko imirwano yongeye kuburira akangaha, ndetse ikaba ari imirwano ngo ikomeye cyane. Amakuru akavuga yuko ngo harimo gukoreshwa imbunda nini izoroheje, ariko kandi ngo na bombe zirimo guterwa muri ibi bice by'ahangaha. Amakuru akavuga yuko no muri iki gitondo ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bitewemo inkunga n'abasirikare b'Ububiligi ngo bongeye kuzamura drone abarwanyi b'intare za Sarambwe bagahita bazihanura. Amakuru avuga yuko ahangaha ngo hongeye kurasirwa abacanshuro bagera kuri 3, bikaba bivuga yuko ngo hari n'abarundi bagera kuri 5 barashwe. Amakuru kandi akavuga yuko hari abasirikare bo ku ruhande rwa Tanzania nabo abagera kuri 3 batakarije ubuzima muri iyi mirwano yongeye kubera aha muri ibi bice. Alliance Fleuve Congo ma 23 natwirwaneho n'ingabo zifatanyije na Wazalendo bakaba bakomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane. Iyi mirwano rero ikaba yongeye kuzamura pressure ku baturage, aho n'ubundi bivuga ko abaturage bo bakomeje guhunga umunsi ku munsi umusubirizo ku wundi. Agace ka Pozero kakaba gafite agaciro gakomeye cyane, yaba ku ruhande rw'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ma 23. Kugeza ubu ngubu amakuru aravuga yuko imirwano yabereye muri Pozero ikabera hitwa Rusanguku. Imirwano kandi ikaba yongeye kubera ku mupaka uhuza uturere cya teritwari za Fizi na Mwenga, aho rero n'ubundi bivugwa yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bongeye gutega mbushi akangaha, bikaza kurangira rero abarwanyi bagira ku mibare nari nkubwiye haruguru bose batakarije ubuzima aha muri ibi bice. Amakuru akavuga yuko kandi ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero biravuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 natwirwaneho bakomeje gusatira bagenda bamanuka berekeza hepfo za Baraka. Ni umujyi uri mu ntera ingana na kilometero 100 ndetse no ku ntera ingana n'ibirometero 50 uvuye muri Fizi centre. Iyi mirwano ikaba bibaye nyuma y'uko n'ubundi muri Uvira ahitwa Imokoko naho hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Aha muri Fizi biravugwa ko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kurasana bikomeye cyane. Icyakora izo ngabo n'ubundi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo icyo ngo zirimo gukora nuko zirimo kubona zugarijwe ubundi zikayabangira ingata. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ma 23 barashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku gahenge no kutubahiriza amasezerano yagiranweho mu kuboza mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025. Akaba rero hari amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi bakazishyiriraho idoha muri Qatar. Ibi bikorwa by'intambara bibaye mu gihe Angola ikomeje kugerageza guhuza impande zitandukanye, no kuvuga uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, nubwo kugeza ubu ngubu bigaragara ko bikirimo kugorana cyangwa se bitari byagera ku musanzu n'umusaruro wabyo neza. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwire ko imirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo, umutwe wa CMC na Alliance
Fleuve Congo mama 23 mu ijoro ryatambutse rishyira kuri uyu wa gatanu habaye imirwano ikaze yabaye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo CMC n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Imirwano ikaba yabereye mu duce twegereye ahitwa Karembe ni mu murenge wa Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka mu baturage baherereye ahangaha bitangaza iyo mirwano ngo yongeye kubura ihereye ku isaha y'isa 2:30 z'ijoro ubwo abarwanyi ba CMC batangiraga urugamba bagashoza imirwano ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu impande zombi rero biravuga ko zatanye mu mutwe zitangira kohererezanya amasasu menshi bituma abaturage bagira ubwoba bukomeye cyane. Abantu abagera kuri 2 bakomerekejwe bikomeye n'amasasu yarasiwe ahangaha. Umwe rero akaba yihutanwe kwa muganga mu bitaro bya Mweso mu gihe bikivugwa yuko undi nawe yakomeje kwitabwaho akaba ngo harimo gukurikiranirwa mu kigo nderabuzima cyo muri ako gace. Nubwo habaye icyo gitero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bakomeje kuguma muri Karembe bakaba basaba abaturage gukomeza gutuza kugira umutima uri hamwe. Ibi bitero byangije inzu zigera kuri 2 zikaba zangijwe n'ibisate by'ibisasu ndetse ibintu bitandukanye by'abaturage bikaba n'ubundi byangijwe n'aya masasu. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rundi rwego muri ibi bice. Ndakubwira ko ibintu bikomeje kuzamba cyane. Reka nkubwire ko Human Rights Watch yamanutse yizingira ku gakanuka k'igisirikare cya leta ya Congo FARDC aba bashinza ibyaha bikomeye kandi bitandukanye. Muri raporo yasohotse mu ntangiriro z'iki cyumweru umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty ntabwo ari Amnesty ahubwo ni Human Rights Watch uravuga ko abagize imitwe nibura 5 yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC bakoze ihohotera rishingiye ku gitsina mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Usibye aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo kandi iyi raporo iratunga agatoki n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 kwiyongera kw'imirwano mu ntara ya Ituri muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kivu y'Amajyepfo hamwe n'inkunga igabanuka ndetse n'ubuvuzi buke ngo ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kwigabiza abaturage batuye ahangaha bikaba rero birimo kubangamira itangwa y'inkunga rusange ku bagore n'abakobwa bahuye n'ihohoterwa nk'iryo kuko ngo ibigo nderabuzima byinshi byabaye ngombwa ko bifunga kubera ibibazo by'umutekano mukeya. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibibazo amakimbirane n'intwaro muri Human Rights Watch yitwa Ida Swaya yagize ati imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta ya Congo bakoresheje ihohotera rishingiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yongeyeho ko abarokotse iryo hohotera ngo byabo biteye ubwoba kubera ko ngo bakomeje guhura n'ibibazo byo kudahana ababikoze ndetse bagahura n'ibibazo n'ubundi bitandukanye byo kuba n'ubundi nta buvuzi bahawe mu gihe ibi bamaraga kubikorerwa. Uyu muryango rero ukaba ukomeza kwamagana ibi bikorwa ariko unasaba ko
ababikorewe bahabwa ubutabera buboneye cyane. Reka kandi nkubwire ko ubu ngubu tuvugana mu bice bitandukanye cyane cyane aha muri Uvira, n'ubundi amakuru aravuga ko hongeye kugabwa bitero mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru akavuga ko ngo hari drone nanone yongeye kugaba ibitero aha muri uyu mujyi wa Uvira, ariko arwanya ibintare za Sarambwe bakaba abagihanuriye kure. Reka kandi nkubwire ko mu bice bya Makabora mu gitondo cyo kuri uyu munsi barwanye ba Alliance Fleuve Congo 23 muri Makabora ya mbere na Makabora ya kabiri bahashyize uburinzi bukomeye cyane. Nyuma yuko kandi mu gitondo cy'uyu munsi hakozwe ama operasiyo, no kuvuga imikwabo ikomeye cyane aha muri ibice bya Makabora. Amakuru akavuga rero ko muri iyi mikwabo bafatiyemo abawazarendo bagera kuri 12 bose bafatiwe Makabora. Reka ngushimire cyane wowe ubana natwe umunsi ku munsi, wowe wadukurikiye kuva amakuru atangiye kugeza ubu tugeze ku musozo. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Nge nitwa Mukada hano ku Ibendera TV. Kanyuma rero mwese mwirirwaho, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro n'amahirwe. Ikirete ibyo byose Imana ibarinde.